chỉ bảy ule trung mà hiểm division of works meaning criterion reasons hi kan en hong do na meaning criterion reasons nikina chiang zo kin mi zo tongin kan soi chun zom ze langa division of works masabera lo soi tai langin organization hi mi zo tongin pol ti kan da me nga pol chu ni chi lo fa aro chu pol ti in all sam join kan soi me nga division of work hi organization alo pol alo din na apoi mo em akha anita ti chuan kautilia khan a artha sastra khan apoi mo zia kha alo ziak dai to a chuta azia chu lal hi na ma chowin ram ro rel na kha aking ko so thei tak tak lawa pe van pui tu ngai ni thi zongin alo soi dai to ani chuan Henry Fayol le Luther Gulick te hian division of works hi organization atana poimo tak pakhat fundamental principle pakhat lo ngai boka ti chuanin Henry Fayol chun division of works hi natural order ani atia chu ziaka kan hmong hianin French origin ania natural order ani ti amzia chu kan pian ken sa ani hrim mai ni ti zongin a soya Henry Fayol chuanin organization hi ramsalian pui angin ate khina ramsalian pui no ania ti chuanin no an ron nei khanin no chi sang te khanin ti tur bik te ti khanin an nei zel ta ati tur bik ti meilangin thiam na bik ting chuanin an ma ni pe ramsa pakhat ni si kha an ma ni thiam na zone le an ti tur zone te kha an nei ya ti tur bik te kha an ron nei thiang deuh hiam mi hring po in kan han piang chhuak hi u naw po kan dang lama ka tiang zel kan thian po an dang lama ta chuan ti tur chi sang kha kan nei ta thlia thiam na bik te chu division of works natural order ani atina achu ani tani giuli ka chuan work division tika division of work tina thawania foundation of organization ani chu mei pi alama chuanin organization omchan hi ni ate ta organization chu pol ti angin kan soita lema kan hmong hianin pol kha chu ni chi lawa chungbera alal deuh an oma noi chi alal lo deuh khan an noi tel alal lo tel kha tiang mi chi sang om khom khanin na chi sang khan thok ta na an tho da na khanin na chi sang kha an thok thlia mi pakhatin na pakhat tik chuanin mi chi sang in na chi sang kha an thok ta thlia chu na sem zai na chu division of work chu ani tani tuna kan hmong hianin specialization special na kha an nei theu maya framing siding painting inspection shipping ti chu entir na mai kha anita organization pakhata khanin khatianga ti chi thil chi sang ti pol kha anom tan in sem thlia la ya kha an special vek bok tani an na to khanin an ne so em feka mi pakhatina ti lor dur lo khan mi pakhat khan angai char kha athok ta chu division of works chu ani tani ni chuanin andang le chuanin na kha thren sang ta thlia meya ti chuan of alema kan hmong hianin officer le mi chi sang sarkar na angpon lo sei tai langin level sang na thok te khanin ei alema kan hmong hian level sang na thok te khan chan anin sem thlia ta ti tur bi kan in sem thlia chu na chu an than thok ta thlia chi sang in mi chi sang in na chi sang an tho khalaya kha thiam na bik ne ya an tho kha division of works chu ani tani ti chuanin enge atte na kha criteria kha ni tang giuli ka bok khanin division of works kha tiang hian a thren sang ta nakina kan soifia zaule shet bokanga kan ti tura zirte kan ti da na zirte tin
mi an rong kan bol sak tur te le thona hmuna zir te in adang lam ta ni masabera chuan thil tum nei in ang ho kha thil tum in ang ho amo khatiang ho kha mun khata da turani atia chun adot le chuanin kan thil ti phunga kha a in ang ho kha thil ti dan in ang ho kha mun khata da ani le a chun dot le chuanin kan tho tura pi lama khanin tu ter rong nge kan va bol sa don tu tan nge kan va tho don khami in ang ho kha da san le to len tani mun khata da le tur te nan tani tin dot le chuanin geographical area na tho na mun in ang ho kha khatianga kha mun khata da le kha ani le tani chuanin division of works chan hi lo en le tai langim enge division of works chan pakana chuanin mi ni china kan sei tong khani mi kanin ang lo fa kan thil dan te kan thei na te kan thiam na te ai nang lo ta ni khami ni wang khani mun sanga ti sanga da san kha kan ngai ta entinam mi pakhat chuanin alo mystery mema kha chu mystery na tho khangai ta ni pakhat chuanin motor siam lamte motor enkol lamte lo thiam mema hati lama khan da angai ta in adang le chuanin le khajiak lamte ti kan lo thiam mema ti kan thei na te kan thiam na te ai nang lowa then khat chuanin in fiam na lamte lo thei le ta khanga wang kham kan thiam na le kan thei na te ai an lo wangin clear san kha ngai ta ni in dot le chuanin mi pakhat hi mun nia voi khata thei lo hrim ma mi zo chun dam lai thla te kan ti dam lai thla te kan nei ni ngot lo chuanin mi pakhat hi mun nia thei lo hrim ani voi le khata khanin etinan aizola me khi lung le ya te mo ser chi pa te mo khan thei lo hrim ani chuwang chuan na kha chen san angai ta ni aizola mi tho turom chi te lung le mi tho turom chi te ser chi pa mi tho turom chi te ti khanin clear san kha angai hrim ta ni tin dot le chuan mi pakhat hian voi khata thil pani ati thei lo ani na pani a tho thei lo ni na helaya ni mi pakhat chon lo tho mola lo tho mol chungin motor khal thei mi lo ni khatiang do le khan khatiang kha ani ta ni maro chu hmuna te chun thil tam tak te chu ti the mai the ya in ti nan me che then khat chuan phone be mol chungin TV and the ya thin an kom the ya khan ei rong a bol thiam thovani kha chu thusan ani ta khatiang ni lo khan na tak khan to khanin mi pakhat kanin na pahni khawai khata a thok te lo hrim ani tina dor le chuanin hriat na hi zaw lu tuka mi pakhat hian adam chung hian a thok te lo hrim a hre zo the lo hrim ani ti kha ani tani zir tu zong hi zir zo vek tum mai la kan zir zo seng don lo kan dam chung hian chuwang chuanin then kha thela man lo kalanga then kha thela ma etinan zirlai ang pun lo soi langin then kha chuan science an langa then kha chuan commerce then kha chuan arts an langa arts a rau po khanin subject hrang kham ta khatiang khan thiam na kha zir tur kha knowledge le skills kha atam lu tu ka mi pakhat hian adam chung hian ati zo thei lo hrim ani chuwang chun division of works te kha alo ngai ta ni he tu hi all sam zong de wa soi chuan a then po kan thre thei lo he lui kama tang hian tiang te po ani thei dan hi ve de urovani himaro chu khanin kha chuanin compare thei lutuk khani lo mai theya ani de uro ani kha chu pathian thu ania chu ang de hlek chu ni kan ti ani chu hriat na le thil thiam na hi azaul tuka chuwang chuan kan dam chungin kan thre zo seng tak lo chuwang chuan then dar kha ngai ta ni kha zong kha tum tumata na kan thei tok chu ni le mai selangi